KNP member zong te iswa Krista mingin chibai vek ule voina chuan zirlai pariat na yoga ti kan ziranga Bible chiar tur hi Deuteronomy bunga chang sari atanga chang kwa ani ang kan chiarange keima lo chu pathian dang reng inei tur ani lo milem siam chop chunglam vanami emo noilam leami emo lei noilama tuyami emo a eng an puima isia I in siam tur ani lo chung chu chibai ibuk tur ani lova an rong ibol tur ani heklo keilel pa I pathian hi pathian thik thu chhia pa te kholo na awanga fa te shem thin mi hotu te chu chuan thumna le chuan li na thlenga shem thin le mi hmangaya ka thupek te pom tu sang tam tak te chunga khongai na lan tir thin kani hi thuvonna hianin rorel tu te bung som chang som paruk anianga hei hi kan chiar le anga ti chuan an zinga hnam dang pathian te chu an da bo veka lalpa rong chu an bol ta a ti kha niang voina chuan yoga ti kan ziranga yoga chobul hi an soi masa ila India ramale khovel hun shanga yoga hi alar ta hle maya June ni somni pakhat sang ni som panga First International Day of Yoga manani atang phei chuan yoga hian mi te ngai vena hlo thar le zwal ta ni na langa Hindu Buddhist le Jain ho te hian an mani in yoga an nei sang thava Mizoram le khovel in yoga ashiat lar tak hi Hindu yoga ani yoga hi iswa pian ma kum sang ni malam dai to khan India rama an lo ching to nia hriat ania atira chuan sakhwana le nen inzom na nei lova hunrei fe nuwa Hindu sakhwa asenglu alo ni ta ani chumi nuwa Hindu puithiam te chuan yoga chuna sataka siam tha in an thedara Hindu yoga atang hian taksari selna rilru eng thona le hadamna tharau lam masonna le chandamna le pathian nen thlen theina ani theini in zirtirania Hindu sakhot ti larna le masonna tan yoga hian mang chhauta ani yoga chni oma yoga hi hlom lian pui patni rilru soizoina meditational yoga kan ti le taksa soizoina postural yoga an chena rilru soizoina meditational yoga hian ngai twa bingna rilru sor bingna le tharau lam mason na lam azirtir ni taksa soizoina postural yoga hian taksa da dan le sik soi kwal da na chang nga taksana na chi sang enkolte rilru ha na le topic na atanga ha dam na le taksa chak na hrisya na le nal na athlen dan zirtirin taksa in soizoina physical exercise thattak ani thu an sei war hle ani yoga le Hinduism yoga hi Hindu puithiam te le hrai tu ten Hindu sakhwa thedar nan le yoga manga Hindu sakhwa betu siam nan an manawangin Hindu pathian te nen inzom tlat ania chu wangin yoga ti thin chuan Hindu pathian abia ani yoga bulchan tu father of yoga anti Patanjali chuan yoga hi hlom riata achendara chunga chuan abul channa tur le atom na tur omin a indot dan omzenei taka kalpui turania heng yoga hlom sanga hian Hindu sakhwa nena inzom thu cham tur tam taka injeptela a indot dana atop thlenga ti thei chu vanram kalna ni nan zirtirani Europe le America Hindu sakhwa zui tu pol sang ten yoga hi Hindu sakhwa ti larna dan mangna salea India rama po hian sarkar chakna mangin yoga hi thelar chho zel ania
hei wang hian Mizoram ah pawh yoga hi Hindu sakhua tih lar nan hman an tum ngei dawn awangin film khur a ṭul hle ani. Mizoram ah pawh yoga hi Hindu sakhua tih lar nan hman an tum ngei dawn awangin film khur a ṭul hle ani. Christian te le yoga. Christian te zinga yoga hi exercise tikhat taksa soi zoi nan mangan ve a. Christian tam tak chuan yoga hi Hindu sakhua nen inzom tlat setanan Christian te abe na panrua hlaom tak nianga yan bawk ani. Yoga hi taksa in soi zoi na atan chawma pan reng theilova ti tur mabak zel ani awangin a thlen chin a stage sang zela Hindu sakhua nen a inzom na tam tiala Hindu sakhua bitu te ti dan le thu cham te ti tel nge hun om thin ani. Yoga le Christian hian inzom na nei lova Bible a yoga zirtir na lang lova chuwangin Christian te chuan yoga hi ti velo tur ani. Yoga aya tha in soi zoi na kan taksa le ril risel na atana in soi zoi kan du ani poin yoga aya thazok in soi zoi na tur chi sang tam taka omani in fiamna chi sang football, basketball, hockey, volleyball, futsal, badminton, lawn tennis, table tennis, the skipping, jogging, mo tlan te tui hleu, swimming te ram noya kia kal, trekking kan ti te in soi zoi na that tak an nia judo te karate, taekwondo, kickboxing te boxing te kung fu, wushu te hi taksa le ril soi zoi na na thatle bokani. Ram kal te lui kal lo le huanat na tho te in le avel ti fai te tui choi te mo thing put phur te po hi taksa soi zoi na na tha em ani. Tin thuak sorbing nan le ril soi zoi nan zirlai bu le khabu thathiar te thuak mana tur games chi sang mathematical games kan ti te hei chess te Chinese checker te draft te games dang khel thin te hi a che em bawk ani. Tin KNP le yoga seile taila skula yoga hi subject pakhatatan sarkarin zir nge tura ati ani po in subject dang kan ziranga zirin school pon lama chuan mangzui zel lo ila thaber na lang Mizoram Baptist Kaushan chuan Kaushan member te yoga ti velo turin adua chuwangin Christian no pangpol member te po in yoga hi ti velo tur ani. Hati zong kha buna zirlai pariat na yoga ti akan zir thei te chu ni a ti chuan zona te hi pathum a oma kan soi nge o ngun deuhin lo ngai thlanga lo thiamin tum don nia yoga le engsa khwange inzom tlat kha chana chu Hindu sakhua ani patni na yoga aya thazok riru le taksa soi zoi na na tha te khan sei te atia tam tak om thenga a then kan soi nge yoga aya thazok riru le taksa soi zoi na na tha te khan sei te football te basketball hockey volleyball futsal badminton te le adang te mo in khata kha chuan in fiamna ho te kha in do asai thei ni chu KNP ten yoga ti ve tur ni em ni lo ani o thana chu KNP ten yoga hi kan ti ve tur ni lo ni ti chuanin kan chang von kha o kan thu von kha rorel to the bung som chang som paruk ti chuan an zinga namdang pathian te chu an da bo veka lalpa rong chu an bol ta a ti khan ni a in lo thiam ve vek don ya o khati zong kha moina kan zir tur chuan ni e